benshi mu bakunzi ba filime muramuzi. Denzel Washington yavutse kuwa 28 Ukuboza 1954 i Mount Vernon muri New York, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Numwe mu bakinnyi b'indashyikirwa bubatse izina rikomeye cyane kubera ubuhanga, igitinyiro ndetse n'imbaraga yagaragaje cyane ku ruhimbi ndetse no muri filime. Mu rugendo rwe rw'imyaka myinshi yabashije guhindura uko isi ibona abakinnyi babirabura, kuko yagiye yerekana neza ko nabo bashobora gukundwa ndetse no gushyigikirwa n'abareba sinema bo mu byiciro byose. Ndabasuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro cyacu ubuzima bushoboka. Ni ikiganiro tubagezaho amateka y'ibyamamare byabayeho, mukagikurikira hano kuri Muhire JC Official, kigamije gufasha abantu kumva ko ubuzima bushoboka, kabone n'ubwo waba uri kunyura mu nzira z'inzitane ubona bidashoboka koko, ariko aya mateka umvamo byinshi, urugendo ibyamamare bitandukanye biba byaraciyemo kugira ngo bigere ku gasongero aho twese tuba tubabona tubahanze amaso, dukeka ko babivukanye cyangwa se nyine hari ibindi bidasanzwe bakoze. Nizere ko amaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi mu biganiro nk'ibi mbarankuru z'amateka, ariko amateka yabayeho. Duhaye ikaze muri iki gice, tugiye kurebera hamwe amateka y'icyamamare Denzel Washington, umukinnyi wa filime zagiye zikundwa na benshi. Denzel Washington yarangije amasomo ye muri Fordham University, aho yakuye impamyabumenyi mu 1977 nyuma yo kubona ko impano ye ariyo yo gukina. Yinjiye muri American Conservatory Theater i San Francisco. Yatangiye kumenyekana mu mukino w'amatiatre yo muri California ndetse no muri New York, kugeza ubwo yahawe amahirwe yo kugaragara muri filime ye ya mbere Carbon Copy mu 1981. Yatangiye kwamamara cyane binyuze muri filime ya televiziyo St. Elsewhere mu 1982 kugera mu 1988. Mu 1987 yagaragaye muri filime Cry Freedom, aho yakinaniye na Stephen Biko, umunyabigwi uhambaye wo muri Afurika y'Epfo. Byaje gutuma ahabwa nomination ya Oscar mu cyiciro cy'umukinnyi wungirije mwiza kurusha abandi. Mu 1989 yongeye kwegukana Oscar ya mbere ubwo yakinaga muri Glory, aho yagaragaje ubuzima bw'umucakara wabohowe agahagurukira kurwanya ingaruka z'intambara ya gisivile muri Amerika. Ubwamamare bwe bwatangiye gututumba mu 1990. Mu myaka ya 90 Denzel Washington yari amaze kuba umwe mu bakinnyi bakomeye cyane ku isi. Yaragaragaye mu mafilime akomeye cyane, harimo nk'izizwi nka Mrs. P. Masal mu 1991, Much Ado About Nothing mu 1993. Yewe yanagaragaye muri filime yiswe Crimson Tide mu 1995. Yakoranye cyane n'umuyobozi wa filime Spike Lee, bakorana mu mafilime nka Mu Better Blue mu 1990, He Got a Game mu 1998, ariko cyane cyane muri Malcolm X mu 1992, aho yagaragaje ubuzima bw'icyamamare cyaharaniraga uburenganzira bw'abirabura. Uru ruhare rwamuhesheje Oscar nomination mu cyiciro cy'umukinnyi mwiza Best Actor. Mu 1999 yongeye guhabwa Oscar nomination kubera uko yakinnye muri The Hurricane, aho yagaragaje ubuzima bwa Robin Carter, umukinnyi w'iteramakofe wabayeho mu buzima bw'ibibazo ndetse n'akarengane. Icyerekezo gishya, ibihembo bikomeye ndetse n'ubuyobozi bwa filime byatangiriye byose muri 2001. Denzel Washington yigaragaje muri Training Day, aho yakinnye ari umugenzacyaha mubi kandi ukorera mu mwijima. Ibi ngibi byamuhesheje Oscar ya Best Actor, bimugira wa kabiri w'umunyafrika wa Amerika. Nyuma yaho
yakinnye amafilime menshi akomeye harimo The Manchurian Candidate muri 2004, Inside Man 2006, American Gangster 2007, The Taking of Pelham 1, 2 na 3 muri 2009. Muri 2010 yagaragaye muri The Book of Eli. Hanyuma akorana nanone na Tony Scott muri Unstoppable. Yakomeje gutera imbere muri Flight 2012, yanamuhesheje indi Oscar nomination. Yagaragaye muri Two Guns muri 2013, hagaragara muri The Equalizer 2014. Yagaragaye kandi muri Magnificent 7 muri 2016, agaragara muri Roman J. Israel muri 2017, yanamuhesheje Oscar nomination ya 8. Yagaragaye kandi muri The Equalizer igice cya kabiri 2018, anakina muri The Little Things 2021, The Tragedy of Macbeth muri 2021, yanamuhesheje indi Oscar nomination kubera uburyo yitwaye mu gukina Macbeth. Denzel Washington, umuyobozi wa filime, uyu yayoboye kandi anakina muri filime zikubiyemo ubuzima bw'abantu nyakuri zirimo Antoine Fisher muri 2002, The Great Debater 2007, agaragara muri Journal for Jordan muri 2021. Denzel Washington ku rubyiniro naho yari mubi cyane mu matiyatire. Nubwo yakundaga sinema, ntiyaretse urubyiniro. Yagaragaye cyane muri Julius Caesar 2005, Fencer 2010, yanamuhesheje Tony Award. Yaje kuyobora ndetse no gukina muri Fence 2016 mu ishusho ya filime ndetse ahabwa indi Oscar nomination. Agaragara kandi muri Iceman Comet 2018. Ibihembo n'icyubahiro byaranze Denzel Washington. Mu 2016 yahawe Cecil B. DeMille Award kubera uruhare rwe rudasanzwe mu ruganda rwa filime. 2022 yahawe Presidential Medal of Freedom, kimwe mu bihembo bikomeye cyane biruta ibindi muri Amerika. Ngana ku musozi w'iki kiganiro, Denzel Washington ni urugero rufatika cyane rw'umuntu wiyubakiye izina rigatumbagira rikagera ku gasongero hejuru cyane, abikuye mu gukorana umurava, kwitanga ndetse no kugira indangagaciro zikomeye. Numwe mu bantu berekanaga ko intsinzi nyayo ari ugukoresha impano zawe mu guhindura isi ahantu heza ho kuba cyangwa se gutura, kandi ko ubuzima bushoboka ku muntu wese udacika intege. Iki ni ikiganiro Ubuzima Bushoboka, tubagezaho amateka y'ibyamamare, ubuzima bukakaye baciyemo, uburyo bwo gushaka ibisubizo ndetse n'ibyo bagezeho bituma bagera ku gasongera bakabonwa na buri wese. Ubuzima Bushoboka TV show byo babagezagaho ndi Muhire. Kura subscribe tubanane mu bindi biganiro, twandikire muri comment wowe wifuza twazaganiraho utaha. Ciao ciao.